Dobrodošli na moj kanal. Danas vam predstavljam brz i jednostavan recept za tople sendviče iz rerne. Savršeni su kao ideja za doručak ili večeru. Ovaj recept je sjajan način da iskoristite preostali hleb koji imate kod kuće, a rezultat su ukusni, zlatno pečeni sendviči, prepuni toplog fila sa sirom i jajima. Odgledajte video do kraja kako biste saznali najlakši način da napravite ove preukusne tople sendviče iz rerne. Pre svega umutit ćemo 3 komada jaja sa 1 kaščicom soli, a zatim dodajemo i 100 ml mleka. Izmrvite viljuškom 500 g sira, zatim dodajte oko 50 ml ulja kao i 2 jaja. Fil sa sirom i jajima dobro promešajte. Za pripremu ovih sendviča treba će vam oko 10 minuta, a za pečenje oko pola sata. Parče tost hleba ili bilo kog drugog umučite u smesu sa jajima i mlekom, zatim poređajte u tepsiju prethodno obloženu pek papirom. Kada završite s ovim postupkom, sipajte fil preko poređanog tost hleba. Kada završite sa premazivanjem tost hleba, sipajte i malo ulja preko sendviča. Možete posuti i malo susama preko sendviča, ja sam iskoristila i malo lanenog semena. Topli sendviči peku se u već zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata. Ako vam se dopao ovaj brz i jednostavan recept za tople sendviče iz rerne, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight za još puno ukusnih i kreativnih recepata. Uživajte u ovim preukusnim toplim sendvičima sa sirom, a mi se vidimo uskoro ponovo s nekim novim i kreativnim idejama. Prijetno!